Imaš previsok minimum. Opa, cel živalski vrt smo srečali danes, res. Tako, ja, bravo. Tu se ustavi, bravo. Ajde, andiamo. Koša Brko, evo, delali bomo test, ki vas ful zanima. Ta bo bil v Hyper, ta bo bil v Sport. Kilometri bomo dali na nulo in bomo videli, kdo koliko kilometrov naredi in gremo en do okrog. Tako da se vidimo. Evo, moje v Hyper, 7,900 kilometri, 100%. Koliko imaš ti? Sport in kilometri so, ki ne vidim? 232. 232, ok, gremo. Pravi tip, električen. Do 2.30. Mama moja. Imaš previsok minimum. Hvala. Oh fuck, Bambi mona. Si videl ti to? Si v Bimbija, a? Aj gas. Evo, 79%. V Hyper imamo cel čas in ko ga špona, kar prazne. Moramo iti gor za gažon. Koliko imaš procentov? 77. Jaz tudi. 77. Tu gremo gor in pol sekamo tam. Kaj veš, kje smo? Če gremo tu dol? Ne. To pridemo na začetku za cesto za Šared. Lahko gremo desno in nam bo krajše. Mislim, levo, pa nam bo... Samo ta cesta je smeh, ampak je samo za dol. Gremo, kaj? Ali gremo... Ok, gremo tu? Ja. Ok, ajde. Lezeš štart. Ajde, upalimo štart. Si? A? Ja. Ajde, 3, 4, zdaj. O, tu je sam klanec in ta beton drsi ko svinja. Tu si naštila to rekuperacijo, dej v enko in probaj malo z gumbom do dol. Boš videl kakšen smeh je. Samo daš na enko. Si? Evo, zdaj samo gumb cepaš do dol. 71. Da vidimo, če se, evo, 72. 1% je nabilo takoj. Malo si pomagaš s prednjo. Drugače pa samo gumb. Cepaš, ne? In fila in ne porabljaš bremz, ne, skoraj nič. Ajde, jaz zdaj uporabljam, malo s prednjo si pomagam, ker sem malo prehiter, ampak če ne, ne rabiš. Evo, 73. Meni je nabilo 1% in pol. Meni stoji. Evo, vidiš. Koliko imaš? 73. 73, ja stoji. 77, ja. Da na dvojko. Mi je boljši feeling. Zdaj ga cepamo za Šared dirka, ne? Gremo do vrha gor, do une ravnice in na uni ravnici, ko je avtobusna, gremo levo. Ne vem, kjera vas je, sem pozabil že. Dobro. Zdaj nisem... Ta mi ravnica, sve vem, kje ste mola. Ta mi ravnica, ne vem, kje je vas.
Tako, ja, bravo. Tu se ustavi, bravo, top. Koliko procentov imaš? 63. Jaz tudi. Ajde, andiamo. Četore. Au, Fifi, vodi priden, prav? Cel živalski vrt smo srečali danes, res. Samo da se ne bo stopnjevalo po veličini. Da ne bo kakšen medved ali divja svinja. Zdaj bo smeha s temi gumami po makadamu, res. Izolske poti. Fifi, evo ga, vedno večji. Dobar dan, dobar dan. Ajde vidimo koliko je hiter Fifi. Čakaj, spet sem pozabil. Ni prava pot, veš, se mi zdi. Nič, gremo vseeno, kaj ćemo, ne vem, mislim da ni prava pot. Čau, čau. Zgubil sem se, stari. Budilko sem si naštimal. Ja, bo mogu šprintati domov, ni druge. Dobro. Ajde, andiamo. Aj gas. Prišli smo na 34% in 300... O ne, 38,7 km mi piše. 34%, kaj piše tebi? 271,9, 33%. Celo imam jaz več baterije, ampak ne vem zakaj je tukaj piše tako, to mi ni jasno. In kaj bi to zdaj pomenilo? To smo naredili trip. Tam si ga resetiral in trip, da? Misliš, da je to? Ja, to je trip. Saj bom videl, če ne bom izračunal pri tebi kilometre in bomo videli razliko. Ok. Hvala za giro, sinko. Bodi priden, si čulemo, prav? Ajde. Bomo naredili tudi v Eko, to je en dan, ko se mi bo dalo voziti počasi. Bomo ga dali v Eko in bomo videli še to, koliko kilometrov naredi v Eko, tako. Lik za občutek, da imaš. Hvala za ogled, stisni like in subscribe. Ajde, ajde. Ajde, 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 ajde.